Talafal nei fo yaso, o si mai whaafonga o atamua o le nei tūlā. Ua amata tumutumu aile mo ta whaamasino I muli nuu mo le whaatautonga o leo sosoani a Samoa I le so. O le whaasirisilanga mai le tūlā wa leo o lo whautua ina ia li imta maita I wanga waa ma filfilia ia manoa. E o umane I le maota o le whaamsinonga I muli nuu mo le whaamoe le iwa I le tai au nei peitai. Wa maita wina I le lisi o ilato ua filfilia mai le lua sala wono sulfa e to tele lava ia li matama ita ia no nofo I le moto upolu na o sina vaenga mai savai o tapena umalava mtanga ruenga o leo falpui ma leo la fuata ina I le taimi o talinga malo ya o ke topa ina ia malu pui ma saunga le mu usunga fono ata ita I o lalangi mai le silia I le 5 tunu o avea matotino o malo le taupulenga Peritania. O nā tunu umai tusa o whaamaunga lo no nofo I tangata e lata I le 3 biliona e au fiai ma Samoa. O le whaunga o leo sosoani e whai ele maota o le whaamsinonga I muli nuu I le tau le iwa I le tai au nei. Ai nisi o tala, mai le silia luasa fultama o ngal kolisa sangata Josefo St. Joseph I ala fua lena moli mawina le fewa I solo ai. I le nofuanga whaatalipasi savalalo I le amtanga o vayaso. Tupu ele wha o ngā lima le na whai estasio tama o ngā marikolisi malua fau. Ua moli mawina e na o sina vaenga o tama kolisi St. Joseph ua molia e leo I le taiminei. Pei tael tama o ngā kolisi o malua fau. E sau mai sa maunga I savai. Se fulu ono tau sangal matua le na fasi se se vaenga o ilatou o ta ua ilunga. O le talalo na tau ainga ina ua fasilingia e le Atamua News. E le aini fusu a ngā o ngā na whaia. Masalo po se FSS a inga I se isi vai aso. Ai o mai ai lota mai ti kolisi St. Joseph. Ta wane ia te reise la e nofo whaatali lana pasi. Te ia I lava wa fasi. Na ta ua e leisi o tau ainga. O si tama na whaatali lana pasi. Ai o te I le fasi e tama e natele I loa le mafuanga. Ua o se tūlanga sili o na whainga tā. Ona o se e pele I lo lātou ainga. Ai o mea fo I whape nei e o so aila ngona o le fia tau I masui. Ai ua whaate ia lātou le whaalongo atu ua ave I le whalemai. Ma ave ai lava o se whaamamafa ia te ia lea whaale tonu. Ai o tālo sanga lava I le atua mo le file mu na mapu I ai. O le whaaftai I le ngā leo ai o le whalemai. O toe whaasolo ina manuia le atalii e pe ona tā ua elo na tau ainga. O li potia to 5 ua molia e leo le nao so whainga le na whai le tau langa tama onga o le kolisi a St. Joseph. Ma whautua ina ai e le tamatuai o le kolisi. Le sunga, la auli al mali e toa pola te ivao Fosi Schmidt. Ma atua ma tamatuai e tautua nai fisosoani mai le saonga le mu ai o le file mu o le tunuu. Mai lava le ofisa o leo ua whaailoa mai e le matanga ruenga I le mamalu o le tunuu. O le afafine o Vivian Asia su whātau sanga toa mua sa le iloa mai lona ainga I le ansu sfutolu o setema ua toe maua. Ua whafta iai el pulenga mtanga ruenga o leo le langolango sua whai pea. Ua mawhai ai ona toe maua le maftanga fia ma le saunga le mua Vivian Asia malona ainga. Ngā ruenga whai whaatasi mo se saunga le mu o Samoa. O le whaaleleo awala ngā lue mo le toe fo I uto a inga e ngā lue a ina whanua mamao o se tasi le nā wāti na en amata mai le whai ngā malo taluai a le HRPP. Peta e wo o mai le whai ngā malo le fās malato una ia lo le whai au tonga fiti e fo ai le mafua anga o le toe fo I aneo a inga e wha atoa whanua I tua mauta mo tau singa o sa uma. O le tonga fiti al mtanga ruenga o wha atoa anga le taiminei ma whai ngā whaiva. O lo tau la muailo na minista la auli al mali toa pula ta ivao ia toe ta ile tunu o ngalue ina le talaloa mamao o le tamate le au pua ai vao tulo o la tau whaata ma ia whaato anga inu uitua o upolu masavai o le whaafita auli o pua ai vao ma me to tia e tau fiai e te tau foi ona iai sila fia whaapitoa lea ua toe malanga atu ai sa vae ngol mtanga luengo whaato anga I au sa ta lia le vae sonei mo se awa onga I le whaia o mai lei e tonga fiti ai pua ai vao whaalafua. Wa le tasi pe lua I tu malo wa la tau tatao ia mai lei neti ma oso whaia e pua ai vao.
Ai o le malanga atu le o whainga luenga i Australia o lo o whaanga o yoi umalava e le Australian Pork Limited le APL e so tau au ma le Australian and New Zealand Government Funded Market Development Facility le MDF. O le amalanga e au fiai sui o mtanga luenga o whaatu angam whainga whaiva le MAF o le vaenga e suenga whaasainisi le SROS sui o le whono i tū malo sui o le asosio le au whai whaatu anga ma le whai whaatu anga e whaatau o tuatalo i whafo. O le CEO le SROS, Dr. Fiame Leo, ma le SROS lea o lo taita ia ma pulea ngā ruenga o lo whaia nei e whaatonton wai le whaangaina o mai le ipua whaata seai ma le whasosoani mai le malo New Zealand ma Ausitalia. O se awanoa le leitele mo sui atu i Samoa e whetuwha i aisi la fia ma le au whai whaatoanga po i lato o iei poto whaapitoa le whafoina o le whaafita uli o pua ai vau. O le fionga i le minista o whaamsinonga matamua se umanu vasati sili pulufana i lona tūlanga whaapale mia le tūmau. Na saunoa whaapitoa i alo i ail whaamnatuina o le fitu lima tausanga talua na whaavai mai le Public's Republic of China. Ai o le atoanga fo i o le whaaiva tausanga o le whaapaanga whaalvao malo ma Samoa e whaavai lungo le One China Policy e au fiai le talitonuina whaapaanga ma le vawhialo ai. Saunoa matamua le tupu peo le whapaanga saina ma Samoa i lona tala whaasolopito e le vawhio iai o tangata ma le ngā lulue whaatasi i le tele o matafa yoi. Pei tai o le sauninga whaamanatu e pen saunoa matamua e mata i tua i fo il wha moe moe mo tato i tūlangi ai o tangata ma le file mo wha wau. Ua staimi fo i e toe wa ai i lea whapaanga i a wha mautu ma iai so nao ngā mua tunu o e lua. Pei foi o na iai isi pa a ngā Samoa o saina ua fsoswani mai foi la tina ina o le tātou tunuu e au fiai mal whaatu peina poloketi molta mau a inga ai o fale o la tina ina o tangata so i fua maloloina a o onga tu lisi ai maise i lava i ati na e tau whaatu anga. Tala nao nei tu la manuia tō mango le nei fo i aso.